abantu benshi bakomeje kwibaza kuri ibi biganiro byagize ishusho isa naho idasobanuka, benshi bakumva ibintu byinshi ku marezo sosiyo. ndagira mutwemerere mu ishusho nyayo y'ibiganiro by'Idoha, bivugwa ko nko kuri inshuro bariyo ku nshuro ya 5. ese imiterere ishusho ya bino biganiro by'Idoha ihagaze ite? Ikibazo cya kabiri, ubona nk'umusesenguzi outcome cyangwa se ibizava muri imishikirano muri ibiganiro by'Idoha, tubyitegeho iki? Ibyo byose ugerageze ubiduhe mu ishusho ngari ya bino biganiro by'Idoha, bwana mwarimu Oxygen. Urakoze cyane bwana minisita. Tunashimira abaduteza amatwi hirya no hino ku isi, haba ku mugabane wa Amerika, y'Uburayi, muri Afurika, haba bari Kigali, haba bari Rubavu, mwese turabasuje cyane, haba muri Australia, konko n'abari muri Australia. Niba hari abashya, nitwa Oxygen, abandi umushakashatsi mu byerekeranye na defense security n'ububanyi n'amahanga. Haba cyane dukora analyse mu byerekeranye na geopolitique, yaba y'akarere k'ibiyaga bigari, yaba muri Moyen-Orient, ikibazo kirebana nka Iran na Israel, ngira ngo tuzagerageza nabyo kubivuganiraho, yaba ibibazo byerekeranye n'umutekano muri Afrika, yaba muri Afrika de l'Ouest, hariya muri za Mali, Burkina Faso, hari ibibazo byerekeranye n'iterabwoba rya za Boko Haram n'ibindi birebana n'umutekano mucyo uboneka muri Corne de l'Afrique, hariya muri Somali, ibibazo bya El Shabab. Ibyo byose tugenda tubisobanura kugira ngo abantu bumve akarere ukuntu kameze na Afrika, n'ibindi bitandukanye. Nkaba ndi umukongomani uvuga ururimi rw'ikinyarwanda. Muri make zitandukanye bitewe twaba turimo. Bwana minisita rero ubaje ikibazo ati Doha gifashe bite ko habaye inshuro ya 5 delegation zijyayo hirya no hino, eske ni biki twakwitega? Muri make kuvuga Doha, tutamanje twavuga andi masezerano yabaye mbere, ngira ngo byaba bigoye cyane kubyumva. Reka bwana minisita, nubwo tudafite umwanya uhagije, ariko nyemerere nsubire inyuma gato. Kamhere ku 98 gato, kuva 98 kugeza 2003 mu gihugu cyacu Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo habaye intambara yiswe n'amahanga bayise ngo ni Première Guerre Mondiale Africaine, kuko yahuje ibihugu byinshi muri cyo bihugu mu ntambara bise ya RCD, bayise ya correction, nuko yagombye gukosora ibitarashobotse mu ntambara FDL. Iyo ntambara yaje guhurirwamo ku mugabane wa umwe, igihugu cy'u Rwanda na Uganda, bifasha imitwe yari yitwaje intwari icyo gihe itari yishimiye ubutegetsi bwa Laurent Désiré Kabila, ariyo RCD yari kuri Goma, hari MLC yari muri Equateur n'igice cya Kisangani, hari RCD KML yari hari ya za Beni, na RCDN yari Kisangani. Ku rwego rwa ngambo ya leta hari ibihugu nka za Zimbabwe, igihe cya Robert Mugabe, za Namibia, igihe Sam Nujoma yari president, za Angola hari Eduardo dos Santos, icyo gihe na Chad yaje kwinjira muri iyi ntambara, na Libya tuye na Gaddafi ko yigeze yohereza ibikoresha byohereza Laurent Désiré Kabila. Habaye n'imishyikirano yabaye hari ya Sirte muri Libya. Ku rwego rwa leta aussi hari abamayimayi, icyo gihe bari bayobowe n'uwitwa General Padiri Bulenda n'uwitwa Rwengamia Dunia, n'intera hamwe FDLR zari ziyobowe icyo gihe na ba ofisiye b'abakoloneli nka 3. Icyo gihe byari bikiri byitwa Ali, ritari yaba FDLR. Alors iyo ntambara rero yatangiye 98 kugeza 2003 nkuko nari mbivuze, yarimo abo ba acteurs bose. U Rwanda na Congo
batangiye kugira ibiganiro kugira ngo barebe ukuntu umubano wagaruka hagati y'ibihugu byombi. Alors ibyo biganiro rero babifashijwemo n'abahuza icyo gihe b'akarere, ngira ngo na perezida wa Libya yigeze Gaddafi yigeze abigiramo uruhare, n'abaperezida nk'aba Eduardo dos Santos n'abandi mu karere. Alors haza kubamo n'abahuza b'ibihugu bikomeye by'isi, icyo gihe Belgique nayo yigeze ishaka kugira ngo ikore ako kazi. Ubufaransa bw'icyo gihe bwari buri mu bibazo bikomeye n'u Rwanda bya diplomasi yaje gukemuka nyuma. Alors hasinywe rero amasezerano atandukanye, iyo duhereye kuva 99 hari amasezerano menshi yagiye asinywa hagati y'ibihugu byombi. Ayo masezerano yagiye agira imbogamizi zikomeye yo kutagira ngo ashyirwe mu bikorwa ariko cyane cyane yarakeneye ibibazo byihariye byari nka bitatu. Ayo masezerano tubuze kuvuga agera ku 12 yagiye asinywa hagati y'u Rwanda na Congo. Ikibazo cya mbere cyari ikibazo cya FDLR, ko Congo yaba leta ya Kabila Muze na leta zakurikiyeho nyuma zagiye zifasha FDLR igatera ibitero ku butaka bw'u Rwanda, igakora n'ibitero hagati no mu gihugu. ngira ngo abazi intambara y'abacengezi yabaye, wenda bari hanze muri diaspora nibo batababizi, ariko bari mu gihugu ngira ngo ibyo mvuga murabyumva. Alors FDLR rero ni umutwe witwaje intwaro wagize uruhari rimwe n'abantu bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda, bari aba XFR abandi interahamwe, nyuma baza kwita bishyira hamwe bakrera umutwe witwa Galir. Alors wari urimo abasirikare hafi basaga 15,000 icyo gihe, baza kwiyongeraho abandi ba XFR babaga n'abapoliticiens babaga Nairobi, bakoze za mobilisation nko mu kaza refugee Brazzaville no muri Nairobi muri Kenya. Nabo bari mu mutwe bitaga CCR, ariko uyu mutwe CCR na Ali nibyo byaje guhindukamo FDLR mu kwezi kwa gatanu mu 2000. Alors icya kabiri aya masezerano yavugagaho cyane nuko Kongo yashinjaga u Rwanda mu gufasha imitwe yitwaje intwaro, cyane cyane ivuga za CNDP, M23 ainsi de suite. Ikindi cya gatatu ya masezerano yagiye ahurizwaho cyane ni umutekano muke nyine wabaga cyane ku mipaka yombi, mu byerekeranye n'ubucuruzi bw'intwaro cyane cyane bwavugwaga muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, na za contrebande minier zabonekaga mu mafrontiere yombi, abantu bacuruzaga amabuye y'agaciro mu nzira zitemewe. Donc ayo masezerano rero yagiye cyane cyane yibanda kuri ibi bintu bitatu mvuze ahangaha. Alors amasezerano ya mbere rero yabaye ni accord ya Minister muranyumva? Warubaye nkaho ugiye gatoya. Okay, très bien. Ku masezerano wavuga ko narize ku masezerano. Yes, amasezerano rero yabaye ya mbere ni yitwa accord ya Lusaka, yabaye mu 99. Iyi accord yabaye sinye niba nibuka neza hari tariki 10 z'ukwezi kwa 7/9 nyine yasinywe hagati y'u Rwanda, Congo, Uganda, Angola, Zimbabwe, bira bihugu byose navuze nyine bya biri muri intambara, n'amagroupe y'abarebele yari RCD icyo gihe na MLC. Objectif y'aya masezerano kwari kugira ngo habe cessez-le-feu général, donc habasabwe ni ingabo z'u Rwanda kugira n'iza Uganda zive muri Congo icyo gihe, no kugira ngo badesarme amagroupe armé icyo gihe nyine XFR intera hamwe aribo bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda 94. Ayo masezerano niyo yaje kuvamo création ya Monique yaje kuba Monisco nyuma, niyo yari y'amasezerano.
aya masezerano rero yo kugira ngo habe kudesarma XFR n'interahamwe ntabwo Kinshasa yigeze abikoraho n'akantu gato. Naho ndavuze ati biragoye kumva Doha ije ite, Washington ije ite, utamanje wumva Genèse y'aya makoro niki yagiye yica, kuki kibazo cyakomeje gukomera, ikibazo cya FDLR, ikibazo cy'umutekano muke mupaka, ikibazo cyo gushamirana hagati ya leta zombi. Alors iyi Monique rero iza kuba créé, yaje kuba MONUSCO muri 2010, niyo yavuye muri aya masezerano ya Lusaka. Alors haza kuba rero amasezerano ya kabiri yabaye mu 2002, iyo bise accord ya Pretoria. Iyi accord ya Pretoria niyo yaje kuvamo icyo bise dialogue intercongolais na processus ya Sun City, aho iyi mitwe yari ishamiranye na leta ya Kinshasa yatangiye kugira ibiganiro. Iyo yabayisinyiye tariki 30 z'ukwezi kwa karindwi 2002, ibasinye hagati ya Congo n'u Rwanda. Objectif yayo kwari kugira gukomeza nyine prolongation y'ira accord ya mbere kugira ngo ingabo z'u Rwanda zive muri Congo icyo gihe muri 2002, na engagement ya Kinshasa tena kugira ngo neutralize FDLR. Alors ibi rero byaje kuvamo icyo bise memorandum ya Pretoria. Iyi memorandum yaje gusinywaho na leta ya Uganda, ko yo leta ya Uganda yo yari maze gukura ingabo zayo muri Congo icyo gihe. Ariko ikibazo toujours cya FDLR kubera barwana, leta ya Kinshasa yafashe FDLR izishyira icyo gihe muri FRDC, byari bigoye gutandukanya ingabo za leta n'ingabo za FDLR, biza kunanirana, iyi accord nayo iza kugwa mu mazi. Twihuse peut-être muri 2007 hari indi accord igeze kuba bise accord ya Nairobi. Iyi accord ya Nairobi toujours twari kugira ngo ikibazo cya persiste cya FDLR gikemuke. Ngaha niho interahamwe zazimaze gutera ibibazo bikomeye cyane muri Kivu, kugira ngo abazi muri 2007 icyo gihe hari n'ikibazo tambara ya SNDP, hari ya Zabusendo muri parke ya Virunga, byari bigoye, imodoka zose zahacaga zaratwikoga. Abazi hari ya mu Rutare hagati ya Tongo na Karengera, nta modokari yashobora guca hariya FDLR batayitwitse, batayipiye, batisha abantu bakana ibyabo byose. Abazi inzira hariya mu Mwaro, Ikibumba, donc c'était terrible. Utabajije inzira iva Igicanga ugana za Mweso nangwa ugana za itwa za Bukombo. Donc FDLR 2007 yari terrible, ubwicanyi bukomeye cyane. Alors haza kubi ya kororo ya Nairobi yabaye sinye mu kwezi kwa 11 2007 hagati toujours y'u Rwanda. Noneho hazamo na mediation ya Nations Unies, kwari kugira ngo Congo yiyangaje kugira ngo irangize ikibazo cya FDLR. Alors no kugira ngo barapatrie abadependa baba mafamiye yabo. Bamaze kubisinya, Kinshasa iragenda iricecekera, nta kintu niki kigeze kuba. Nibwo muri 2008 Nations Unies yaje gushyira igitutu kuri Kinshasa kugira ngo yemere gukora icyo bise ya processus ya paix au Kivu. Aza kuba icyo bise conférence de Goma, yavuyemo acte d'engagement ya Goma. Ugiye kuri internet abatabizi mu kwandika acte d'engagement ya Goma uraza kwibona hariho amasinyatire asaga nka miliyoni y'amagroupe armé, y'aba president b'ibihugu, y'aba president régional, y'ama organisation ya société civile, bose bemeranya ko amahoro agomba kuba mu Alo, turumvikana? Turakumva. Okay. Conference ya Goma rero iza kuvamo acte d'engagement yabaye signé n'amagroupe armé yose yarahari. Kinshasa tena n'u Rwanda bemeranya ko hagomba kuba operation zo kugira ngo baneutralize FDLR, ariko birananirana kuko byagoraga cyane leta ya Kinshasa gutandukanya FDLR n'ingabo zayo, ariko hakaba na politique internationale yakomezaga gutira le ficelle kugira ngo ikibazo cya FDLR kitaza gukemurwa. Alors
ibi biba bivuyeho, haza amasezerano yandi yasinywe muri 2013 iyo yiswe Declaration ya Nairobi ya kabiri. Aya masezerano kwari ukugira ngo ya 2013 kwari ukugira ngo habe ibiganiro hagati ya Congo na M23. M23 icyo gihe yari ivuye muri CNDP iri kureklama les accords du 23 mars. Noneho habemo na accord préliminaire yagombye kusaba ko haba moneka amnesty ya bantu ba M23 kurapatria ikutahuka kw'impunzi no kugira ngo M23 yaba abapoliticiens n'abasivile biintegre muri leta ya Congo no mu gisirikare. Donc iyi ni ntuza yabaye akoro ya Nairobi. Alors ibi byose rero intégration iza kuba partielle bitewe nuko bitakurikijwe, ariko toujours ikibazo cya FDLR birananirana. Ibi rero nibyo byaje kuvamo ko ibihugu 11 byo mu karere k'ibiyaga bigari bishigikiwe na ONU na OIA na SADC na CIRGL haza gusinywa icyo bise accord cadre d'Addis Abeba. Muri aya masezerano yose yagizwe, izi accord zose zigeze kuba, pour moi accord nasomye numva yaragombye kuba yarakemuye ikibazo burundu mu karere k'ibiyaga bigari ni accord cadre d'Addis Abeba. Ikintu cya mbere twavuga muri resume kuko turi kwihuta par rapport igihe dufite, hasabwe ko hakorwa Congo yasabwe ko ikora reforme ya gisirikari ni administration. Ngo niba barayisabye gukora reforme ya gisirikari, ngo yagombye gufata FDLR ziri integre muri gisirikari cya Congo ikazikuramo ikazisubiza mu bigo mu nkambi za gisirikari zagombye gutegurwa za FDLR, kugira ngo abashobora kuba barapatriye babirapatriye n'abadashoboye bamenye ukuntu baza kuba neutralize, na Congo inzego zazo za gisirikari izisubiremo selo modele yari yatanzwe na ESEC. ESEC ni organisation ya Union Européenne yaje gufasha Congo kugira ngo ikore reforme ya gisirikari, ngo habemo impinduka zigaragara, haboneka igisirikari gishobora kuba cya sekiriza territoire yose igihugu. Baza kwisaba reforme ya administration, ngo mu byerekeranye na justice, mu nzego z'ubutabera, mu nzego za sécurité civile nka za ANR, DGM n'ibindi na police. N'amafaranga yaratanzwe menshi cyane na Union Européenne na États-Unis batanze amafaranga yose aragenda araribwa, nta reforme ya gisirikare yakozwe, nta reforme ya administration yakozwe, kandi byari byabaye sinye n'ibihugu 11. Ku byerekeye u Rwanda na Uganda bari basabwe ko bagomba nabo guhagarika soutien iyo ari yo yose ku magroupe rebelle. Bisabwa na Congo nayo kugira ngo niba inaniwe kuneutralize ikibazo cya FDLR habeho operation conjointe y'ibi bihugu byose, niko byagombye kugenda kugira ngo bafashe ikibazo cya FDLR nacyo kigire gite gikemurwa. Nuko rero haje kuvamo na création ya brigade d'intervention yo muvuga ngo FIB. FIB niyo yaje guhangana na M23 ya mbere. Ibi byose byari byasabwe kugira ngo bikorwe byihuse, kugira ngo amahoro aze kuba. Iyi akoro ni ndende cyane kugira ngo kuyisobanura byafata umwanya muremure, ariko yari akoro nziza cyane ya cadre d'Addis Abeba, kuko nubwo ndaza kuvuga Doha uyu munsi na Washington, burya nuduce twiya akoro cadre d'Addis Abeba. Abantu bashoboye gusoma muzajye kuri internet muyishake muyisome, muzumva ko ibiri gukorwa Doha yaba ari byabaye intuza muri Washington turibuze kuvugaho, nuduce c'est une partie ya accord cadre d'Addis Abeba. Ariko ya accord cadre d'Addis Abeba yagizemo yabaye torpille na regime ya Kinshasa ibifashijwemo na SADC, kuko babonye ko inyungu zabo
za bwite bagifite mu kuzana umutekano muke haba ku mupaka y'u Rwanda haba mu karere k'iburasirazuba bwa Kongo, bari bagifitemo inyungu zabo bwite bituma izi accord cadre d'Addis Abeba ipfa ntiyajya mu bikorwa. Alors 2012-2013 M23 iza gusinya andi masezerano bise Declaration de Nairobi, nayo yaje kugira ngo u Rwanda rwabaye comme gara w'iyo accord, nabyo ntiyagira ikigenda. Nibwo muri 2022 na 2023 habaye processus ebyiri nazo zaje kugira ngo zikemura ikibazo hagati y'u Rwanda na Kongo, zikemura ikibazo hagati y'imitwe yitwaje intwaro na Kongo. Izi processes ziza kwicwa n'abari bazihagarikiye ariko bakoreshejwe toujours na regime ya Kinshasa. Uitwa Uhuru Kenyatta, ancien president wa Kenya, niwe waruhagarariye processus ya Nairobi. President Lorenzo wa Angola ari warushigikiye waruhagarariye Federal Rwanda. Alors yayishate baje guhamagara imitwe yose yitwaje intwaro i Nairobi, za Kodeko, za Maimai ya Kutumba, Abanyatura, Maimai Mariki Kicho Shitani Maheruki. M23 ntibayemvita, nuba ngo kuba batarayimvise M23 nayo comme partie prenante muri accord ya ntuza ya processus ya Nairobi, nuba ngo yari bimaze kuyica automatiquement. Processus ya Rwanda yo yari shingi kugira ngo ikemure ikibazo cy'amakimbirane yo kuva muri 99 kuko nagiye bisobanura za accord zagiye ziba bazisubiremo barebe nibiki bitakozwe hagati ya Kongo n'u Rwanda kugira ngo amahoro agaruke haba ku mipaka haba hagati y'igihugu. Alors izi processus zose rero zaje zirahagarara kugeza aho Lorenzo yatakiye Amerika arababwira ati akazi Union Africaine yampaye nanyavuge mumbabarire birananiye, Tshisekedi ntabwo yumva. Aya ni amagambo nsubiyemo President Lorenzo yinavuze ati nyempisemo ahubwo guhagarika. Alors même chose na Uhuru nawe yaje avuga ati pas question birananiye. Ku buryo muribuka hari n'amafaranga yatanzwe leta abadelegate y'aba Kinshasa barayadetourna, ngira ngo harabari kukurikira muri iki kiganiro bari Nairobi cyo gihe murabyibuka ko amafaranga yabaye detourné, nabo tutari buvuga Kinshasa ngira ngo mwese muzi bari chef wa ma delegation. Donc ukumva ko hagiye haba toujours pression ya Kinshasa muri zi négociation muri zi accords zose ni hafi 12 kuzivuga nuko nzaje zigenda, ariko cyose nukwerekana eske kuko ndishaka gusubiza Doha hari igishoboka kuzavamo nangwa nikitavamo nyuma hazaba iki niki. Doha ije gukorija kuri aya masezerano n'ibi biganiro byose mbabwiye byagiye biba. Alors que le même problème qui hari les causes profondes izi muvuma zose zagiye ziba lese zirwanira kibazo cy'impunzi gutahuka byarananiranye, ikibazo cyo kugira ngo haboneke bonne gouvernance, amafaranga ava mu ma province ya Est niyo mafaranga yose ajya kuribwa Kinshasa na presidence n'abadepite. Ubu hakaba nta muhanda uri à l'Est, abaturage bakaba baja mu gihugu cyabo. Ubu umuturage ava i Bukavu kugira ngo ajye Uvira bimusaba guca mu Rwanda kuko nta muhanda bahariya muri Ngomo. Abaturage bava Goma kugira ngo baje Beni bagaca mu Rwanda, bagaca kuri douane ya ntuza ya hariya uramupaka haramwe Burera mu Rwanda, bakambuka za Ntungamo bakagenda bakajya guhuguka Kasindi Rubiriya, bivuga ngo umuntu akajya mu gihugu cye agaca mu bihugu bibiri kubera nta muhanda uhari. Alors que amafaranga ava muri province ya Nord Kivu. Nord Kivu ni province ya kabiri itanga amafaranga menshi Kinshasa. Ibyo byose rero ni ibibazo byagiye bivuka, abantu bagaguruka bakabati Kinshasa wakosora passport basanga hari mu izina ry'Ikinyarwanda. Ubu ntabwo bitangiye n'ubu ngubu, kuva za 2010 byari bigoye kugira ngo umurwandofone abone passport. Habati ibibazo byose bizakemuka bite? Kinshasa itabikemura, abantu bagaguruka bagafata intwaro, hanyuma amasezerano kaba amasezerano bakayica, alors ko ibyarwaniwe ntibigerweho. Ibi byose rero
izo cause profonde za insécurité, za tribalisme, leta ya Kinshasa exclure abaturage bamwe ntibakora amatora parce que ngo atari abakongomani. Voilà, ibyo bibazo nibyo byagiye bizana izi ntambara, ariko amasezerano akaba amasezerano y'abantu ntashirwe mu bikorwa, bigakomeza ikaba cycle à répétition. Hari umuntu ushobora kwibaza ati se hari abantu baba bari inyuma yabyo kugira ngo bikomeze bipfe kuriya? Nyuma yabyo tuzi ni leta ya Kinshasa ikomeza gukoresha akarere k'iburasirazuba kuko ari kure cyane, c'est à 3000 km, igashaka ko hakomeza kuba trouble. None muri iyo trouble ya diviser pour régner igahereza bamwe imbaraga ikabakoresha kugira ngo bayikorere, kuko yo ibona ko ari kure yaho idashobora kugeza ubutegetsi bwayo. Alors Rwanda rero na Nairobi bamaze kunanirwa, nibwo bavuze ati no, il faut impliquer une pression internationale. Nuko Doha yaje gusimbura Nairobi na Washington isimbura processus ya Rwanda. Alors ibi rero niki cyaje kuboneka muri iyi masezerano yaje gusinywa hagati y'abaministre ba affaires étrangères ba Congo n'u Rwanda. Ikintu cya mbere cyasinywe muri iyi akoro ngira ngo izashigikirwa n'abaperezida bombi, ngira ngo mu mpera z'uku kwezi kwa karindwi bazajya nabo muri Amerika. Icya mbere nuko hasabwe ko haba respect de la souveraineté commande zombi, kubahiriza ubusugire bw'igihugu. Niba baravuze ko haba ubusugire bw'igihugu bihugu byombi, niba ngo babandi bavuga ngo agression ngo na été agressé, nuba ngo muri amasezerano hemeje ko habaye agression de part et d'autre. Niba Kinshasa yumva ko yarabaye agressé, Kigali nayo yumvise ko yabaye agressé, parce que president wenyine noneho yagiye muri media aravuga ati ngo nta gikeneye kohereza n'amatrupe ku butaka ngo partir ya Goma ye akoki kobeta Kigali avec ses drones. Ça c'est une agression. Ibiro nibyo muri aya masezerano hasabwe ko haba respect de la souveraineté. Uko Kongo yumva ko u Rwanda rutaza gukora ibikorwa bya sirikare ubutaka bwayo, Kongo nayo yumve ko idafite ubushobozi bwo kwinjira ku butaka bw'u Rwanda yabikoreshe za drone n'ibindi, nayo irespecte souveraineté y'u Rwanda. Nibyo bya mbere, nicyo kintu cya mbere cyavuzwe muri ya koro ya Washington. Icya kabiri nuko hasabwe ko haba icyo bita désengagement de force, hakaba na cessez-le-feu, ariko a condition que mu minsi 90 u Rwanda rwavuze ati nibwo ruzaleva les mesures défensives, ari uko habaye ikintu cya gatatu cyasabwe cyo kuneutraliza les FDLR, kandi FDLR akaba ari allié wa Kinshasa, kandi bigakorwa muri esprit ya programme yashizweho yiswe CONOPS. Mu minsi 90 Kinshasa ngo na mezi 3 ikaba yamaze gukemura ikibazo cya FDLR, hanyuma u Rwanda narwo rugasabwa gukuraho icyo bise levée des mesures défensives. Aha bikalire. Top wamyotenze. Alors muranyumva? Kumva microphone yawe yari imyotenzeho gatoya. Okay. Kinshasa rero muri ya masezerano yemeye ko ifite izo ntera hamwe, kandi ikaba yaremeye ko zigomba kuba neutralize. Ariko twese tubizi ko FDLR babaye abaliye ba FRDC mu rugamba bahanganyemo na M23. Ubwo kuba yarabyemeye izi ukuntu izabigenza, kandi bigakorwa mu minsi 90. Ikindi kiri muri ya call ya Washington, Kinshasa yemeye ko yemeranya na Washington na Kigali ko amagroupe armé yose ari non étatique. Ngo niba bavuze les groupes armés non étatiques, ni
groupe zitwaje intwaro zidafite andi masezerano ayo ariyo yose ahuye swat na leta nangwa n'izi organisation ziri gufasha kugira ngo habe amahoro. Ngo n'abazalendo bari bavuzwe muri izi nibo bita ba groupe armé non étatique. Muri izi groupe armé non étatique M23 na FDLR ntabwo barimo, kuko FDLR ifite chapitre yayo bwite igomba kuba neutralize, ahubwo muri iyi accord ya Washington byemeje ko ingabo z'u Rwanda zishobora gutanga musaada kuri FRDC kugira ngo baneutralize FDLR muri ESP nababwiye iyi programme yashizwe yitwa CONOPS. Noneho Congo nayo ikaneutraliza tous les groupes armés non étatiques. Donc ngo M23 ntabwo irimo na FDLR ntibarimo, kuko M23 yo ifite indi chapitre, kuko yo iri mu masezerano mu biganiro na leta ya Kinshasa. Donc ngo M23 ni groupe armé étatique, Bazalendo ni groupe armé non étatique, kuko nta masezerano abazalendo bafitanye na leta runaka, bo ni milice leta ya Kinshasa yakoresheje kugira ngo ihangane na M23. Muri aha rero hari abanaliste bavuga ati niba Kinshasa yarafashe aba civile ikabaha intwaro ikabakoresha kurwana kugira ngo ishigikire ubutegetsi bwayo, ngo nundi musivile nawe nango ndi musirikare nawe afite ububasha bwo kugira ngo selo article 64 la constitution yo kufer échec umuyobozi wari wese mu gihugu ushatse nayo gufata ubutegetsi ku ngufu akoresheje inzira zitemewe n'amategeko. Aha, muri iyi akoro ya ntuza niba nibuka neza, M23 yavuzwemo nk'inshuro ebyiri, bavuga ko Kinshasa byanze bikunze igomba kuganira na M23, hataba ibyo ngibyo nuba ngo nibizabera nibi yabaye sinye Washington ntacyo bizagerwaho aussi longtemps que M23 na leta ya Kinshasa batabikanye neza. Nuba ngo ibyo leta ya Kinshasa yasabye ibyerekanye ngo désengagement, ibyerekanye na désarmement, ibyerekanye na intégration na réinsertion, ntibireba M23, bireba iyi magroupe armé 300. Liste yayo turayifite, abazayishaka muzayishake kuri Top Kivu. Amagroupe 300 yose za Maimai za Nyatura nizo zasabwe ko zikora désengagement, bakazikora désarmement, zikaintegra, bakazikora na réinsertion. Naho M23 yo igomba kuganira na leta ya Kinshasa, swat bakumvikana bakagabana ubutegetsi 50-50, dakwanga urushundi imbaraga akamukubita hasi. Alors ikindi cyaje muri aya masezerano ya Washington gishya nuko hasabwe ko haba cyo bita intégration économique régionale. Nukuvuga ngo selon l'esprit ya accord ya Washington, umutungo kamere wa Congo w'uburasirazuba ugomba kuba géré concomitamment na leta y'u Rwanda. Ibyerekeranye n'ama parke national, bango nka parke ya Virunga, parke ya Kauzibiega, parke ya Mayiko, parke ya Garamba, izi parke zose ziri mu burasirazuba bwa Congo zigomba kuba géré hagati ya Congo n'u Rwanda. Muri intégration économique régionale, muri amasezerano hemeranyije ko hagomba gukoranya ibufatanya bikorwa hagati cyo bise développement hydroélectrique. Nuba ngo ntuza Rusizi ya mbere, Rusizi ya kabiri na Rusizi ya gatatu ntabwo igomba kuba ya Congo gusa, igomba kuba géré hagati ya Congo n'u Rwanda muri cadre ya coopération économique. Ikindi cyaje muri coopération économique, ngo ressources, umutungo kamere uri muri lake Kivu, ubu harimo petrole herutse kwemezwa n'abashakashatsi, na gaz méthane irimo ifite 300,000 miliyari ya metre cube, bigomba kuba géré concomitamment hagati ya Congo n'u Rwanda. Ikindi cya kane kirimo hatari nuba ngo chaîne ya approvisionnement ya za minere.
minere ziva Ituri, minere ziva muri Nord Kivu, ziva muri Sud Kivu, ziva Maniema, ziva muri Tanganyika. Ngo mu burasirazuba bwa Congo iyi chaîne d'approvisionnement igomba kuba gérée hagati ya Congo n'u Rwanda. C'est-à-dire Congo igaproduza minere zikaba traité mu Rwanda kuko niho hari les infrastructures zishobora kuba gutraiter iyo minere. Fonderi ya zahabu ubu ya mbere iri muri Afrika ubu yubatswe mu Rwanda. Fonderi ya mbere ishobora gutreta ku rwego rwo hejuru lithium iri mu Rwanda. Nuvuga ngo minere zigacukurwa Walikale, minere zigacukurwa Misisi, zigacukurwa Fizi, zigacukurwa mu Rubaya, zigomba kujya mu Rwanda zikaba traité, zamara kuba traité zikaba vendi muri Amerika. Ibi byose Amerika iri gushaka kugira ngo iyakorije mu bikorwa kugira ngo ibibazo y'abantu bahahirana, y'abantu bafite intérêt commun, ngo ibibazo by'umutekano muke ntabwo bishobora kugaruka kuko ngo nta utera ibuye aho igisabo cye kiri. Ibi byose bitewe n'iki? Bitewe nuko Congo itashoboye rapidement kugira ngo izane umutekano mu karere, kandi kutazana umutekano mu karere bikaba bitumye amahanga agira problème ya crise ya matière première, kuko kuyibona bisaba guca dans des groupes armés, kandi Amerika ikaba idashobora gukorana n'amagroupe armé. Igihe Tshisekedi yagiye arababwira ati njyewe ndi tayari, ngiye kubaha amabuye y'agaciro, namwe mumfashe kuzana umutekano. Barabati niho watwizaniye ayo mabuye y'agaciro koko turayakeneye, ariko shaka amahoro n'u Rwanda, mwumvikane, twebwe uzajya wacukura iwawe uyajyane mu Rwanda, twebwe niyo tuzayabonera, hanyuma natwe tugufashe kuzana amahoro mu burasirazuba bwa Congo. Ni Tshisekedi wenyine wagiye kubisaba. Naho rero ubu Doha igiyemo mu nshuro ya gatanu, ariko wabajije ati se bizashoboka ko havamo ikintu kizima? Par rapport ya delegation yagiye ku rwego rwa leta, abantu bayiyoboye ngira ngo mwese murabazi, hariyo witwa Nzangi, mwese muzi, un extrémiste avéré. Hariyo Julien Paluku wahoze ari ancien gouverneur wa Nord Kivu, akaba ari ministre wa commerce extérieur. Hakaba hari witwa Shabani Luko, ministre wa intérieur. Ku rwego rwa AFCM 23 washiyoboye delegation ni secrétaire exécutif Benjamin Bonimpa, akaba yarekejwe na Yannick Chisola, n'uwitwa Jean-Pierre Alumba na René Abandi. Hakaba u Rwanda narwo rwoherejeyo ministre wa intérieur muri cadre kugira ngo babe garant selon ordre ya accord ya Washington, gukurikirana si réellement ibyo biganiro bigomba kugira selon la lettre inoze. Ubwo rero baracyariyo, turatakegereje. Ibyo mwumvise byose ni za fuite zabaye ariko zitari zemezwa kuvuga ko hashobora kuboneka muri ibyo biganiro Congo Oriental na Congo Occidental. Ibi byose biracyari za rumeur, turacyarindiye ko bwana minister ayo masezerano ibyo bari bwumvikane bijya ahagaragara. Ibindi mwumvise byose biracyari rumeur, ntabwo ari amakuru nyayo. Turacyari kubikurikirana, ariko biragoye kumva ko ahantu Nzangi yagiye, ahantu Paluku yagiye na Shabani, soit ni des choses. Tshisekedi ashobora kuba yaboherejeyo uko bose n'aba originaire bo muri Kivu, akavuga ati ibizavayo ça n'engage pas Baluba, ça n'engage pas Bangala, ça engage les enfants du Kivu, birabareba. Ou soit akaba boherejweyo avec consigne spéciale ati voilà bino bazalendo mugende mubyice, uko nimumara kubyica turakomeza urugamba. Daira aba mercenaires baje, twamaze ko renforcer, Ubushinwa bwaduhaye ibikoresho, abarundi bari tayari kudufasha, hari n'aba mercenaires bande bagiye kuza, comme ça dukomeze urugamba nkuko yabivuze ngo arekipere Bukavu na Goma na handi. Donc ngizo scenario zigiye gukinwa bwana minister nyuma ya Doha. Ngewe mpereza chance nke malgré pression ya États-Unis, kumva ko kuko kubera kibiha chance nke Tshisekedi ntabwo yubahiriza amasezerano.
afite amasezerano hafi 12 nawe yagiye agirana n'abafatanyabikorwa be, yose yagiye yica aya FCC kashe, yisha amasezerano hagati ya Kabila, yisha amasezerano hagati we na Katumbi, yisha amasezerano yagiranye na Ntuza Kamere, yisha amasezerano yagiranye na Union Sacré, byose kibazo tse eske bishoboka nubwo hari pression diplomatique ko ashobora kwemera ko amasezerano ya Doha ajya mu bikorwa, surtout que ubu afite na apu y'Ububirigi imubwira ati alezi genda turaguha ibikoresho hangana, kuko natwe ntidushaka gutakaza uburasirazuba bwa Kongo ngo bujye muri exploitation y'Abanyamerika. Eske bana minister, biragoye ngiye muri analyse yanjye nkaba mbona ko urugamba rugikomeje, ibi by'amasezerano biragoye Tshisekedi kugira ngo yumve, kugira ngo yishora ko tuma yumva yaba ari plan stratégie militaire na stratégie du point de vue ya diplomatie na politique, biragoye cyane kubimwumvisha kuko yumva ko agikeneye ubutegetsi muri 2028, kandi kugira ngo abugereho nuko akomeza intambara, noneho akavuga ati ntabwo amatora yabaye kuko nahoze ndi mu ntambara, kuko hari ndi akoro Amerika bashizeho bavuze ko nta manda ya gatatu azagira, kandi amatora agomba gutegurwa, kandi akavugana n'abaopoza be bose. Ibyo rero bamushize icyo gitutu ngira ngo ashaka kugira ngo agikontourne yinjire mu ntambara, hanyuma aza justifie ko amatora atabaye kubera habaye intambara. Eske azabigeraho? Eske ntabwo azabigeraho? Eske bishobora kumuhitana nangwa se akagera ku ntego ye yo kugira ngo arekipere? Ibyo turakomeza kubianaliza hamwe dusubiza ibibazo bya baduteze amatwi. Murakoze bwana minister, ngiyo resume twavuga kubyerekeranye n'ibyabereye Washington na Doha, ariko tubikwiye mu mizi ukuntu byagiye bizamuka kuva mu ntambara ya RCD 98-2003 n'amasezerano yandi yagiye aba atarashizwe mu bikorwa. Ubu FDLR hafi 8,000 bikaba biri stationné i Bujumbura, hafi ibihumbi nkabingahe bikaba biri kuza biva Brazzaville za Malawi na hehe baba concentré hariya Uvira, n'aba mercenaires baturutse muri Colombie n'abandi bari guturuka mu bihugu by'Iburayi n'ibikoresho biri kuva mu Bubirigi kuza gusapotinga regime ya Tshisekedi ikore contre offensive, pas seulement kurekipera territoire AFC/M23 yafashe, bakaba bafite n'umugambi wo guteza umutekano muke kuri leta y'u Rwanda. Murakoze cyane. Murakoze bwana Oxygene, kandi murakoze cyane n'abaguteza amatwi. Ndavuga